1988 کوردستان وەک هەرجار کەت بەر ئێریشەکە هۆڤانە، کەت بەر ئەنفال و پڕکردنا مرۆڤان. أباني مكاني خاناني مكاني كاني العدي مكاني مكماشي مكاني كاني لەگەلێک هەرێما گازێکی کیماوی بەکار هاتن. ناوەندە وێ ئێریشا کیماوی باژارێ حەلەبجە بوو. و ئەو بە گازێن سارین، سومان و خەردەلێ هاتە بۆمبەبارانکردن. ئەنجامێن ئێریشا کیمیاوی لەسەر باژێر 5,000 مرۆڤ لە چەند دەمژمێراندا پاکراوان بوون. پشتی بۆ بەلات پێکات ڕێکخستنên جیهانی û hêzên îranî ketin bajêr. هەن بچووک و کەسێن ji mirinên rizgar bibûn bi xwe re birin Îranê. Ji wan zarok û zêçan yên ku rizgar bibûn bi çîkekî sava yê bênav ew jî birin nexweşxaneyeke Îranê. Li wir bêxwedî digiriya. Jineke Îranî tê û wî ji bo ji xwe re xwedî bike ew bir. Navê Elî lê dike û piştî mezin dibe, ew ê bi rastiya rewşa wî agahdar dike. پسر تو یک بچه کرد اهل حلبچه هستی. Kurê min tu zarokekî Kurdî ji bajarê Helepçe yî. Di 20 saliya Elî de dêya wî ya Îranî dimre. Elî dîsa bêxwedî dimîne. Êdî li rewşa xwe dipirse û bi navgîniya rêkxistinên cîhanî Elî tête Kurdistanê. Birêya programê Soma, trajîdiya Kurdan wisa tête berçavkirin. Li benda encama têderxistina DNA ji bo nas bikin kurê kîjan dayîkê ye, 5 malbat û xortekî ciwan rawestiyane. Cohrokên hêsran diherikin. Berê xwedane çemekî mezin ku bi kela dilê dayîkan bar kiriye. Elî Helepçeyî evîneke derbeder û gundayî bû. Lê niha zavayekî çeleng li ser hespî ye, tu kes nizane nesîbê kê ye. Bi Kurdî heta berî encam û raporta bijîşka ev rewşa Elî Helepçeyî. Jinişka ve nûşdarek wek werdekekî ku di gola hêsran de avjeniyê bike, derket ser dikê û raporta xwe xwend. Gelî malbatan, gelî dayîk û xuşk û biraderan, Elî Helepçeyî kurê Fatîma Abdullah.
هاوار و قێرینا فاتیمە گەها خودای حەلەب چایە. گەها تاوانکارین کوشتارا هیرۆشیما کوردستانی یەکسەر دلێ وێ ji cihê xwe firriya. Giriyê Fatîma biroskeka asîmanî bû. Berf, baran û bijlûk li ser xemgîniya dilan de barana. Got Zimnako. Zimnako. Navê kurê min Zimnako ye. Navê kurê min Zimnako ye. Min o nav me lê kiribû Zimnako. Min ev nav lê kiribû Zimnako. Salon bi girî hawar û qêrînê vê ket. Her kes digirî, her tişt digirî. Heta bi kamîreyên wenekêşan di çemên hêsran de nok bibûn. Piştî ku ez bi serxûzî li ber ewan bejnan rawistiyam, min pênûsa xwe rakir û li ber evê dîmena ha ji toza kîmyaya gorewanê 5,000 Kurd di çend demjimêran de sotan nameyek nivîsand û min got Zimnako yek ji nîşanên bobelata Kurdan e. Zimnako dastana têkoşeran bi xwîna buha nexişan diye, di ferhenga dilê dayîkan de darek bi navê azadiya keseran çandiye. Zimnako barê evîna min bazê kohê bilind ezim, dema tu li min bigerî dibin berfa te de kurmekî jiyanê me. Zimnako li ber sîha bahîvekê, li bin tûmekî, li ber latekî, nalîna min kejaleke windayî ye. Zimnako tu tina sînga te bi xwîna zelal vejiyaye û navê te keleha parastina dil e. Topên demê te nahejînin, topên demê te nahejînin, ez heme dibin sîwana te de tovê gulê bi heyvanê azadiyê dimeyînim. Kî dikare rêjeya rijandina hêsran kêm bike û kî dikare kelawan hênik bike, kî dikare çavên bendewar aram bike, kîneyên ku dilê wan hîme û kîneyên ku hîmên nervînê bi ser milletê me de dibarînin. Zimnako kî ye? Zimnako tehlîşka gewriya min e, navê bayê pencereya dilê min e, çiyayê li ber xwedana evîna min e. Bi navê te radibim û li ber sîtava te rûdinim. Nanekî germim,
بلا تو من بشکوایی بپورسینه و بلا دنگ کرکرا درانین تا گاز کیمیاین سارین سومان و خردل بترقینه بلا چاوک شوم ببه بلا دستک خویم ببه بلا بری نمیجا تل با قربه و بلا ناوی تل سر روکک افسانایی به ببیجه من تو چیای کیجان ماکی ببیجه من ناسنامه تا جکلها گاورانه یان جپش دیواری یا جوج و ماجوجانه بخودی او کنی تی پنابر بنچاری جرکها خواه بزیایه اجد غلرا دركتن بخملو خازك كرمانجيه ميمونه خملو خازك جوبيك لميدانا جنگا درويش عفديه بيل باين نهورينا ادوليه لسر برينا افيندار خوا دگرينا دهايد زمنا كوي من كوفيا شيخكي جشيخن اولا نتوي بدا سروي كوهي بلند بالا فرين جنگا گران شخمگينيا دايكان بقورينا دراب جناف كافلين حلبچا شونا لیستکین زری جوانان بمالینه دراب جهوکن کلو خمان داور وینه کانی او کانین کوینه باویت لسر آوان چاب دبو کانی او کل موزان فرینان کوش سینگا دایکات درد بو کانی چنتین زاروکن دبستانان کوهیش لپرتوکن اواره لوالو نوالان دگرن نبی تو جحمیزا فاطمه جنیف کفچکا گرما اوان خیزان بروی هی دوری که شارستانان ورا دلالی کا هیوا من ده بچیره ورا ده شواطا من ده کذری که لاخوا بپیجه ورا درگه مزگفتی لنمجدی لین دل من وکا پیکری باوی خواه و 5000 پپولیان لسر برگشا کیمیای دیاری موزیخانیا درندیان بکه زمناکو داوی کلی که دا دخوازم پشکین خواه بتوتنک سرت بسوجینم دخوازم هشمندیا خواه بدنکی می بپیجینم زاروکتیا خواه جبن پیه نجات پرستی درینم بسا بلا ایدی آوا سر آزادیا من بتقا ما بزانه دیا من جپولایا روکا دل هیتون دفیغانا هناوان ده لا سوی قولنجن دایکی هلنای هوار دای هوار خودی مزنا نمیجا ما وانی دبیجه
گەوریا me neqirêje, gora me fireh e, kêla me şevbuhêrkên me, çirav û pirika gunehê me, Xwedê mezzin e, Xwedê mezzin e. Dengê mizgefta kîmyayê wilo tê guhê Fatîme, dengê selawatên kîmyayê, kunîleyên kîmyayê dibin kanî, û li dora pêsîrên diya min diherikin. Dengê selawatên kîmyayê, kunîleyên kîmyayê dibin kanî, û li dora pêsîrên diya min diherikin. Diya bêxwedî, çêliyên dilovaniya te yên bêxwedî, ji şerma xwe derketin. Navê kîmya li cil û bergê kenê xwe kirin, tizbiya not û neh kîmya li ser şemlika nivêjê, tevnehûna dastana Helepça di navbera nêrgizeke gunehkar û diktatûrekî kirêt de, hê min germik û nermik parve kirin. Erê mirovgeska sitemkar, gura devlok û sîstema cengelan têk biçe, bila xwînmijê hov û zinêkar ji pirika te vexwe. Bes e, bes e, bi evê nermovîngiya xwe kurdo, te top û tangên dijminan li xwe har kirin. Zimnako reqkevir û ziwako, li civanê min û yezdanê kîmya amade nebe, hevpeyvîna xaçê mirina min, fîkîna billûreke kîmyawî ye. Pênc nimêj, pênc libên birincê, di keldûmana sibeheke birincî de ferrikîn. Pênc caran Allahu Ekber, pênc firokên nemêşin, pênc toza ewrên xavik bi ser min de dakirin. Nebirim, nemirim, dem ji mêra zahîna min deh û çil û pênc xulekên kîmya, rojbûna min şazdê adara kîmya, sal 1988 kîmya, kurê weyê zindî li ber gora xwe me. Zimnako me, ez zimnako me, ez hêj heme û dê her hebim.